Slušajte, Raja, evo ja malo volontiram u jednom domu zdravlja ovdje u Mostaru. Najperspektivniji klub na Balkanu nije ni Dinamo, ni Zvijezda, ni Sarajevo, već klub skakača sa Starog Mosta. Majke mi moje, eno, svi imaju kafiće, svi koji imaju kafiće, restorane i kredite, hoće da se učlane, da skaču sa Starog Mosta u novom stilu. Izmislili su novi stil umjesto laste, stil bez isplivavanja, takozvani skok sa 3 elementa. Oko leđa u ruksaku, ako skočiš ne isplivaš, nemaš više rata ni kamata. Potonuti sve kamate, strašna nova tehnika skakanja. Eno, uhvatio se red Mostaraca, bacaju se i ne boje se banaka. Znaš kako se u Mostaru pila kafa u zadnjih 15 godina? Ne znate. A restriktivno čekaš ko će ti je platiti. A sada Mostar prazan, isto ko New York, u stvari prazan isto ko prije korone. To je strava, majke mi moje, više ljudi šeta u domu za nepokretne osobe nego po Mostaru. Neki dan jedan Mostarac koji ima kafić i restoran i apartmane donio spavači krevet na kruzni tok. Možeš misliti, nema šanse da izađe iz njega. To mu je jedina nada. Znaš šta? 2 Mostarca sada rade u banci. A ništa, greškom ušli. Majke moje. A znaš šta Mostarac radi na privatnom fakultetu u prednovu godinu? Ne znate ni to. Razgledava izloge sa diplomama, ali nema da plati. Plunim ako sve nije ovako. Naše društvo podijeljeno, majke mi moje. Jedni rade budalešne, a drugi koji gledaju te budalešne osjećaju se kao budale. U nas se demokratija tako razvila da sad imamo visoko pozicionirane kreatore. Koliko brzo gradimo autoputove, dokazuje i to da su puževi počeli održavati trke na njima. Majke mi moje, pokazalo se da smo izgradili taman toliko autoputa da je to idealno za maraton puževa. Pa u Srbiji došle vakcine, u Hrvatskoj došle vakcine, a kod nas došla ikona ponovo nazad. Aj, čao Raja i sretna vam stara u stvari 2020. a i sretna vam 21. ako uđemo u nju. Ćao, čao, čao.